Anyang laki din! Talaga mo't sa bala talaga ti panagas-isam ti ada boyfriend na a farmer. Si kakit dimot, tila madmadlaw mo. Tay kunada nga rod, makiasawa kay ti farmer. Mulan nanto payanatang kat aywanan na, kanayon na asibugan. Si kantuke di akaayan ayat na, sana all. Hoy. Anya? Ay, bigbigat ka mo't si kabakla. Kat, podno matibagbagak sana ya. Sa bagay mo't kit di Ay, damag ko. Kanayo na makacham-chamba ni Borog, iti nangina presyo, iti nateng ha. Ha? Ay siya nga pala. Anyat mula na ita? Repolyo ti mula ni Burog ita. Ay sos, sigurado nga rod at umamay ti presyo day dyan Ay, sapay la ko mga rod Ay kat, tultulungam ka di matlang ni Borog, iti trabaho na, di garden na. Katuan, napanak to pa ti mulong ang nagikat iti root, idi na minsan nga aldaw. Nasayaan no kasda. Tapno awan makunkuna, dagiti naganak na. Tapno, saan damat amadlaw ang nagalas ti ugalim? Saan bag ka? Anya? Ay, una yung tigas to yung kan. No kaano nga umadanin ti panagapit iti mula ka repolyo. Ay, bagsak presyo mata na di trading post. Wan nga raw ka na kan. Uray da kami, kanyan time. Kat makasinaay kami ka po itinalaka presyo ita. Napanmatan at imano aribo, tinagastos ko iti mula ka repolyo. Ay, wan Da kami to pa saan una analawat tinagmulaan may. Kat dakka ilagatan tinapan. Si kantoke di nagmula iti may sa hektare ari pulyaw. Ay, makapadismaya ti gasto yung kan. Una yan na 5 pesos kada kilo a presyo ita. Gapo nga may niti kinangina ti krudo ita. Iso an apiktaran amin ay. Ay, nangina ti krudo. Agraman nagiti magatgatang. Hinggang bagsak presyo matinatang. Ay, kawawang mga farmers. Anya ngay nga raw. Kasta talaga ti biyag Numaminsan, tumama iti nangina presyaw. Numaminsan, saan? Ay, awanan na. Kung kumatay, kasal ko ni Cora. Numaapit ko ti repolyo. Hingam, aguray pa tani. 5 pesos mati presyo. Ay, nanyalakit din. Ay, napo, nagpintas mo tanday tabuok mo bading. Ay, kat siyempre, itulog ko ayamat at pumangit ibuok ko. Hi, no way. Saan ka nagparipan? Iji parlor ni Fresyo sa gayam ko. Quality ko naman, George. Nagmaya ti pan nakariban na. Kan pan nakakulay na. O, saan ka di? Wan nga rod, umapala ka talaga. Ay, nako, no umapal ka, agpariban ka unay kan, kasla saan na farmer ti boyfriend mo mat. Si kakit dimot, aguray ka mat at makaapit iti mula na aripolyo. May sa ektarya ko naman. Ay, wala akong laban, Cora. Ket, kaano ayang agapit iti mulan na? Umadanin, friend. Makaapit la dayjay, saan lang abok ko ti pasimpak. Iraman ko ti eyelashes kon, eyebrows, nails ko iti saka kan imak, kan gumatang akto iti agkakangina akwentas kan aritos ko kunak tumat. Wow! Nangarap ang mabaita. Ingam, sakbay ka nga agara pa update ha? Rumbang kumatulungam ni Borong iti garden na. Sana kasta nga gururay ka lang iti kwarta nga yawat na ka. Maawat ha? Oh, Burog! Kunak man nun ang ibiyahe ka iti mulam aripolyo iti trading post. Ha? Mangibiyahe ako ngam. Ay, bagsak presyo man ti repolyo ita. Sa nagina ti krudo. Ay, nagdakkalalugi. Anya ka matan, Burog! Ninamdamak mo't laki din na mangibiyahe kay Tiripolyo ita. Ngam saan mo't gayam? Anya? Paas!
asa. Cora, mawatam kumama ti sitwasyon ita. No pilita ka mangibiyahe ti Repolyo, malugyak lang ako nak. Amumat anangina ti krudo ita. Agan may isa, bagsak presyo ti Repolyo. 5 pesos kada kilo di trading post. Kat ibirok mo ngamin Apay no ipan mo nga yung dyan, vat. Ha? Kat isumat lang nga iso ti presyo. Unay kan, Cora. Anya? No kastamot lang. Nasa isaya at nag-breaktan. Anya? Gapula ang iti kinababa ti presyo ti Repolyo. I-break na kol? Kat, anya ko ba tinamnamaakan ka? Nag-breaktan ko naktomad. Dahito yan ti maudya pa nagsarita ta. Anya? What? I-break mo ni Borong kapulang iti bagsak presyo ni Polyo? Wan, i-break kon. Oh my gosh! Napakababaw naman ng rason mo, girl! Ay, ninamnamak mo't lakit di. Ama ipasimpak ti buhok ko. Kas kada amin ko, no agapit na di lalaki. Ngam saan mo't gayam? Kanya? Hapay, nagayatan na nga ro, danala ka ti presyo, ti Repolyo ita. Unay kan ko na. Ay, basta. Aklunok man laangan ni Tonyong agdat-daton kanya. Ha? Nagjo-joke ka ba? Sa anak nga gang angawan niya. Napimpinta siguro nga amang tibiyag ko no ni Tonyo ti agbalin na kaayan ayat ko. Ni Tonyo ko nam? Ay, nagpangit na lalaki. Awan ka itsura na. Ew, yak. Saan ka kumamot akas tangag sao? Pudno matibagbagak Nagabgwapo lang tamat ni Borog. Uray nangisit akas na kaldero ti kulay na. Oray pa gwapo na awan mo't makukwarta na. I-break ko talaga. Anya lakit din. Ay, tunay yan, Uncle. Bagsak presyo lang arudan ti Repolyo. In-break nak pailaan ni Cora man. Anya, ay una yung kanakan. Nagkas ang mutin na ita. Nga rod, Uncle. Apay, anya yati makagapaw, break na ka. Kano lang, hindi nakita kayo, hindi ilya, nag-sweet kayaw. Amang mga niti street food. In-break nak, gapulang iti kinalaka ti presyo ti Repolyo, Uncle. Anya, day tala ang tirason na. Uncle. Adong amin ti kayat na agatangan. Kan ipaarami ti bagina no bilang ta makailako kiti apitak ko ma. Isuna lang ta bagsak presyo mat nga rod. Saan namat ang maawatan? Ay, nukas tala ang karabaw tirason na dadya babae. Saan anapodnuking ka? Saan anapodnaw ti panagayat na king ka? Bareng-bareng laeng, burog. Uncle. May abawon. Saan ka ngayon ti paglidaya makasta? Saan mo a-deserve ti babaya kas kingkwana? Bagi na lang ti pampanunutin na. Ay, Gapula ang tabagsak presyo ti Repolyo, imbrik na kan. No di ka taguuyong Salbag nga ugali ti babae. Kwarta lang ti kayat da. Ay, nakababay lakit ti taga inaramid mo, Cora. Anya ko mati nakababay ni Tirayjay nanang. Awan mo ti maganap ko kankwana. Kunam lang dayta, kaputa bagsak presyo ti Repolyaw. Sak nga idam ti mababay ni ti kasta nga inaramid mo, tapno amom. Anya lang ti makuna ni Borog, iti kasta pa nang i-break mo. Ay, nakadkadlaw, asaan anapodno ti panagayat mo kankwana. Nanang, amom. No napodno ka iti may sa tao, bagsak presyo man tinatang wano nangina, saan ko mga agbalew, ti panagayat mo kankwana. Ay basta, nauma akong kiniburog nanang. Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal may sa? Ahaw, ti kunam kiday. Demon kaya ti tao, gapulaang tawan kwarta na ita. Ay, agpanunot kan si Kakura. Anya, manggad ka, tapno na bukod mo a kwarta. Saan akas tamang namnama ka lang iti kayan ayat mo? Ay, nakababain ka!
Dapat tapi nga gayin ayat. Yung kastakit din di pakpakitam kanya. Apay masapol nga agbayag na sa uminom. Nagkado ka nga mo masika kura-kura. Anya? Tapno mo man niya. Sika lang tinagbalin akayan ayat ko anak ko rapay. Pobre! As in, tanglaw o. Ha? Anya ka din ang ibagbagam to nyo? Naku na dayta, kaputa di nakpay may kaniti igatang ko iti arak. Mawatam! Anya? Awan sir-sirbe mo. Sakpay kayo din di pagdawata mo niti igatang mo iti kanam. Ang mga nun nalipatam Saan tapay nga kasawa? Kora. Nagalas mo ti ugali malalaki. Ay, naamukla ko makastagaan ti ugalim. Saan kalata ko man nga inakaklon? Nagado ka nga mo. Saan pa nalatot namin? Tamno makiwin. Naswas ka nga. Total katawan sir-sirbem. Anya? O sige, natay-tati ko ng tonyo. Dahito yan ti maudya pa nagsarak kan pa nagsarita ta. Ano siya ti kasakasam? Anya? Awang kayo manan kinitonyo kunam kora. One friend. Imbreak kon ti awanan bain a lalaki. Kung naktumat ngamin king ka, saan kayo nga agbayag iti dayjay mamartak? Mamartak lang nga rodan. Ay, awan pa'y trabaho na. Nyangay nga rod. Sana bali tayo break kon. Nasingsing pa'y nga amang ni Borog nga may tidadya tonyo. Sikan tumat ngamin, pala desisyon ka masyado. Malawanan. Hustukan ba ding? Saan na maulit? Nadan tumanan kaayan ayat ko akaskan ko na. Oh, patsyam. Aywan gayam. Amang ano saan mo nga amo ha? 250 ti may 1 kilo a repolyo ita. Ha? Agpaiso? Nakamam mo titi data. Uray kita ti post day ti Facebook noong pamatim kanya. Ang lalaki din. Anya ha? Nakita nga ro ti post ni Borog nga umadani manan ti apit na iti si Marono nga imulan na. Kasta ka di? Ay sayang. Hay, ang mga no adamanan panggap mo ang makisinublan king kwana. Hay, pangasim. Kilabutan ka naman, Konya. Si kakit di mo't. Awan mo't planok Mabainak mo't Mamati aking ka. Hamok ti ogalim. Manipod ulom aging ga mukod mo. Nagaduman nga ibagbagam. Dita ka man langan. Ha? Cora? Adda ka? Wan burog. Siyak nga rod. Kumusta kan? Kaya't kastoy lata Gwapo lata. Ha? Sika, pingadda ka dito Nakalagip ka man nga umay dito yung bangkag ko Kwa. Imayak ka na ameris kong amin nga aging gaitakot. Ay ayatan ka palaang. Anya? Agang-agaw ka kadi ako raha. Sa anak nga agang angaw. Ibagbagak lang tipod no. Si kakit di mo. Di bagsak presyo ti repolyo. Imbrek na. Sa ita. Nadamag mo siguro 250 ti kada kilo. Imay ka, tapno makisinubyan. Ahu! Diyos mayo marimar. Anya? Pangasim Cora, pumanaw kan. Jak kayat amakita day tapa nagruprupam. Makisinubyanan ka ita, tanangin na ti presyo. Enton adan tumalan gundaway bumagsak ti presyo. I-break na tumalan. Ha? Saan mo't akasta? Pangaasim. Ay ayatan ka. Day tatipod no. Ay napo, sumgarak. Pangasim, pumanaw kan. No saan nagagbidot, ni Cora tinaggapo dito itay kanakan. Ha? Ay wanangkal. Agoo yung dadya babae. Tapay, anyat ginagaran tanakalagip mga may ditaw. Apay, agkasara, hintay may nakainawais. Damag ko kada kano kaya na yat nakay. May kidi tapno makisinubyan kano kanya kiti awanan bain.
Aja? Awanan pa na talaga. Nung nangalaan na nga ta, ati poskol, teropa na. Yalaki din. Makisinobyanan nga. Mas dawak nga rin king kuha na, Uncle. Hindi bagsak presyo ti repolyo. Imbreak na ka. Sa ita na damag na siguro ang nag 250 kada kilaw. Umay, tapno makisinobyanan. Kasta talaga ti panggap na, Uncle. Ay, tabad lang ti mayat ang makisinubyan king kuha na. Nagawan na ba ilan? Ay, pangasim ka na. Saan ka na makisinsinobyanan, kingwana? Ay, saan na talaga, Uncle? Anwak ti babae, kwarta lang ti kayad na. Kwarta lang ti napatag king kuha na. Saan pa yan napudno, ti panagayad na? Ay, saan ang... Ay, anya day tanga inaramid mo, kura. Impadas ko lang mo't nanang. Ay, mangibabain ka talaga. Anya lang ang ti panunot, ang dagay ti tao, no mamuan na day tanga inaramid mo. Awan bibiyang ko kadagay ti tao, iti aglawlaw nanang. Ora pa niya ti magbagada. Anya, ay unay kan. Nakadkadlaw ka launay, akwarta lang ti kayat mo kiniborog. Nanang, pangasim. Tasaan mo nga ramidan pa ti kasi tinaramid mo. Nakababain apirme, kunak tumag. Saan na nanang? Di namot lakayatan. O na yun? Amam si ka, ha? Nakababain ka, iti kastangan aramido, ha? Si kakit di mo. Itatalaman nga kita. Kumanatawa ka pa lang nga. Kasanumat nga, men, ha? E di bagsak presyo ti repolyo. Naglakam lang nga imbrek ni Borog. Ngam ita, anam mo 250 kada kilo. Ay na, napal mo pa dinalo ni J. Garden na tapos makisinublian ka. Nagbaba ka sakali ka ba, Cora? Ay, ang lalaki din. Manggod ka nga men kulak tumat. Nita, sumanao lang. Ayawan bibiyang ko, oray guraan nak, basta ibagati ibagak. Anya? Ay, ipadlaw mo lang akwanta lang ti kayat mo king kwana. Nga panagkunak? Ay, saan mat kaya tabad ay borog. Tapno makisinublian pa king ka. Anya laki din? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay na, nagdakil gayam ti balay mo, honey baby. Wen, honey baby. Agam saan aday ti balay ko ti pagsaritaan ta. Okay, honey baby. Anya tiket mo pagsaritaan ta, ha? Ti may papal iti relasyon ta. Ti kayat ko, agkalay satan iti kabita na panawan. Ha? Di ka madanakan, tasyak ti baka amo iti magastos. Awan apulos ti gastusam. Ha? Kwa? Kalay sa dagos ti bagbagam, honey baby. Tuwapay langal daw nga gayan ayat ta. Anya kumangay, nudwala ngal daw ti relasyon ta, honey baby. Kayat ko ngamin, asyak lang ti babay, iti biyag mo. Ha? Agdwa-dwa ka kadi, anak ki relasyon kanya. Gaputa bakit ako, honey baby. Isaan? Honey baby. Awan pa nagduadwak anak relasyon ken ka. Age doesn't matter, ako nada. Promise? Wait, promise. Ay ayatin ka, honey baby. Asino man ang disang nga iliyo o lalaki itay nanang. Ni Chano anak ko. Kaya nayat ko. Anya? Nakirelasyon kayo manan iti ubing nga adayong amda kayo, nanang? Anya ko pa. Saan mat adakas ti makirelasyon iti ububing?
Nanang, Ay ayatek ni Jano, ken ay ayaten mo tanak ko. Agpada kami iti marikrik na, iso at talaga tinaitadhana para kanya. anya lakit din ni Nanang. Sipod pimusay day di tatang. 5 tinagbalin akaayan ayat yo. Awan apulos ti bimayag kadakwada. Agpapadada amin anang loko kada kayo. Pas is pas, anak ko. Nalpasan day di ka nito. Sana napudno dagijay alalaki anak relasyon. Kat, masigurado yo anapudno kada kayo dayjay adyano? Wen ka rin anak ko. Kinapudno na, panggap mintag kalaysa. Anya? Wen anak ko, panggap mintag kalaysa. Barang makaanak akpay itimaysa. Anya? Arapa apyo pa'y ti maadaan iti anak, Nanang? Saanin ang mabalin, gaputa? Ay, basta. Amo yun ti kayat ko asawan. Jokon li anak ko. Amok mo at anabayag akon a menopause. Hindi na kadilatan kontraan. Tapagayatak mo't dayto hingar aramida. Ay na, manang ampang, di ka lang madidigra. Nagadon tinakirelasjonam. Ang pinanawan da kalaang. Ay, may sakamot lyoning. Agpada kayo lang kinikare na kontrabida itibiyag ko. Ay, bagbagaan da kalaang, manang ampang. Ay, kwarta laang ti kayatken ka dagiti lalaki. Gaputam muda a pensyonada ka. Ha? No naumadanken ka, panawan da kameten. Ay, agsangit kan tumanan iti uray la. Di naktupasakitan ni Jano, ading ko. Ay ayatan nakday chay. Mamati ka. Mamati gaputan nagkariasyak lang, ti babae nga ayaten na. Ay, anya lakit din ni manang ampang. Ay, naglaka mamati ka dagiti kari. Sa bali ni Jano ading ko. Uray no bakit akon? Ay ayaten naklata. Sana kwarta ti masapul na kanyak. No diket ayat anapudno. Anya? Masapol ko ti motorsiklaw tapno nadardarasa ka makasangpa di ti balayaw, honey bebe. Ha? May katangan na kada iti motorsiklaw, honey bebe. Honey baby. Kabalak nga ramidan dayta. Basta umanugot ka ngagkalaysatan iti kabita na panawan. Ay wala, uray man pa agkalaysatan no may alawas. Basta may gatangan na kun iti motorsiklaw. Ano kasta nga rod, ikan kan iti paggatang mo, honey baby. Gumatang kan iti motorsiklo. Nagsakit! Naut-utlaw na eh. Apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Nagtalakakan ko na. Ngamapay a pinanawan na. Husto daytan a panagsangsangit yo, Nanang. Imbagak lang harudan asaan a mapagtalkan dayjay adyano. Ay, rupat kwarta mo't gayam day dya lalaki. Kalpasan ngayong gatangak iti motorsiklo na, pinanawan nakbatan. Jakon mas daaw, Nanang. Isungawan anyaman kanyak ti panagsangit yo. Nairwamon ti lapayag ko. Nako. Napay kayo manen kan ayat. Adon adaras a pinanawan na kayo ti lalaki. Anya ngay ita, manang ampang. Kasla asok ang nagpukaw ni Jano. Saanen ang nagparparangken ka? Ay, jak kayaten ti masakitan ading ko. Nadudugan ti puso. Jak kayaten ti akayat. Sigurado ka, itidayta nga ibagbagam, manang ampang? Wan, jak kayaten ti akayat. Nauma akoon, nagdagsan ti barukong. Ay, nasaya at met, tanakaamiris kan, manang ampang. Ay, nabanugan day tapusom, amasaksakitan. Agpaiso day ta ading ko. Kagurgura kon dagiti lalaki. Saan da na pudno? Nagatang ko amin na nagiti kasapulan ta, Nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan? Kasarsarita kayo, Nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan dito'y tiyandaan, kunak. Ha? Ako ha? Awano na naman.
Agawid tayo nga rudan, nanang. Ay, mabilang ka. Apay ka di, nanang. Dahil tricycle driver, anak ko. Apay day ta tricycle driver, nanang. Kinitayan nak itinamit lo. Anya? Kursunada nagsamot day ta lalaki. Ay, sus! Delikado man ang nanang. Agawid tayo kitin. Di yun ikaskaso day ta lalaki. Naimbag nga oras mo. Ha? Si kanya tricycle driver, anang kiday kanyak ijay tiyandaan. Siyak nagpaiso. Siyak ni Delphine. Mabalin ka dito umay sumarungkar. Sino ti sarong karam, Delphine? Awan dito'y ni Karen nga anak ko. Sikat kahit ko sarungkaran. Saan ka tati anak mo? Anya? Di na ka di pastrakan, manang. Sige, sige. Sumrek ka, Delphine. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Kasano ti pannakamamong kanyak, Delphine? Kanayo na kami na lumabas dito. Ayan nyo, tunggal at pasadak iti tricycle. Iso nga amok dito balayo. Kasta ka di, Delphine. Sana kung nagpalpalikaw pa'y. Nakayawan ak iti kinapintas mo. Anya? Nabayagak mo tinabalo. Balo iti natay. Kaya tagsapsapolak iti asawat. Anya? Nagpadata abalo. Sapay lang ko ma. Tadanam namakin ka. Delphine. Idi pa lang agkurso na adakan ka. Mabay na kong masidag. Kaputa adamot idik ka. Kuyog mo alalaki. Ha? Hindi ka di Jano, tidakdakamata. Diyan gayam tinagan na. Juan, Jano tinagan na, ngam pinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita pa'y kanya. No siya ka. Diyak to aramidan na ita. Di ganto pulos panawan. Sigurado ka akursunada na, nga uray bakbakatan ako. Awan na niya man na kanyak data, ha? Awan mo tipilpilin ni Ayat. Anya ko mano bakit ka? Sinapatag, kat ayatan ka. Masansan matin nga umay day jay alalaki dito'y balay, nanang. Wan, anak ko, kaayan-ayat ko ni Delphine. Anya? Kaayan-ayat yun day jay alalaki, nanang? Wan, anak ko, sinong batak ti ayat na idikalman? Kunak man, no saan kayon nga gayat pay? Day tamat ti ko na, Karen, anak ko. Gami din nakitak ni Delphine. Imbabawi kon day ta na ibaga. Anya? Ang mga nun ni Delphine tigasat ko, anak ko. Mariknak, adinak tupulos paldangan. Ay nananang, day tamanan, ti imbagayo idi kanyak. Asigurado kayo iti lalaki. Marikriknak atalaga, anak ko. Ni Delphine, tinaikarya para kanyak. Isoon ti agbalin akatakunay-nay ko, iti agnanayon. Anya? Manang ampang, adayo manen nga ubing tinakirelasyonem. Iso damat ti umasidag kanyak. Saan matasyak ti umasidag kadakwada? Ay, jakla amon. Naumaakpayan amang bagbagaken ka, manang ampang. Wanan, amo kon ti kayat mo asawan. Maisuro kaya ti pusok nga gayat, ading ko. Ay, amangan nulukwen nakalaang dayja alalaki. Agsangit kan tumanan. Nagkari adinak to paldagan ni Delphine. Mariknak matkan kwa na anapod no kanyak. Iso ama ko nak nga ison tigasat ko alalaki. Kitaan nakman, no napintas ako, nanak ko. Anya lakit din na yan, nanang. Nagpuskol ti make up yo. Insuot yo pa dagiti balitok nga alahas yo. Papanan yo aya. At dadit mikin ni Delphine. Agboya kami ti sine. Anya? O anya, napintasak ka din, anak ko. Bagay ko kadimot lang ti suot ko. Wan nanang, nagpintas kayon. Ay, sa pahila ko tamagustuhan ni Delphine tilang kita. Ad-adan, ama in love ka niya. Anya? Balain na ko, nanak ko. Si kapay lati makaamo dito'y balay, ha? Kababain, numaladawak iti date making ni Delphine. Naparta ka ko, Delphine. Dakot gapalang ipay tuminom. Nugas na nga rod, mapantan iti motel.
Anya. Di ka nagawi di balayo. Maturog tayo di motel. Sige, timbaka mo, Delphine. Ala, mapantangan mo din. Kumpet ka kanya, tapusan ka matumpa. Ne, bigat mat gaya man. Ay, dito'y kaming motel naturog kin... awan mo tan dito'y abay ko ni Delphine. Sa dino ti... ti kwentas kan ti singsing ko. Awan damatan, agraman ti bag ko. Ay saan na mabalin? Tinakaw lakit din ni Delphine dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta. Ay, awanan dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta, Karen anak ko. Ay, agtatakaw mo't gayam da ya, Delphine. Ay, diyan kon makontak ti cellphone na. Awan ka numatan, iti paradaan da iti tricycle. Anya? Anya ti aramida kanak ko. Ay, awanan dagiti alahas ko. Ay, jakam mo kada kayo, nanang. Naglaka kayo nga agtaltalang iti lalaki. Anya nga ita, natakawan kayo lang arod. Ay, salbag da ya lalaki. Awanan ba eh? Ay, uray pa agsangit kayo iti dara. Saanin ang may sublipay jay napukaw kada kayo. Gaputa saan nyo matan ang makita pa'y day jay a Delphine. Agnakam kayo mat siguro, nanang. Aggat-gatangak iti buti kan landok, ading. Aday lakom. Ay na, nagtaarmatan na ito'y alakay. Kasarsarita ka. Aggat-gatangak iti buti kan landok, nak. Aha, akwa, ay mabitlaan tata. Aday lakok abote kan landok ka. Ayan na. Aday jay likodan ti balay tata. Sumurot ka kanyak, tay surok no sa dino ti ayan, dagiti bote kan landok, tata. Titibayad ko kadagiti buti kan landok, ading. Di mon bayadan, tata. Ah, Kukwa mo dagiti abote kan landok. sigurado ka? Wen, tata. Tulong kon kan ka. Ay, thank you. Panawan ka nga ro din, Mabit lang, tata. Apay ka, day. Langam tinabambanog. Kan patyak amabisin ka. Umay ka. Sumrak ta di tabalay. Tay sa ganaan ka iti ka na. Kuha kababain, ading. Awan ti rumbang apagbainam, tata. Sumurot kan kanyak, tagmerienda ka. Asino ti urayin nyo dito irwar, nanang? Ni Agapito, ngagat-gatang iti bote kan landok. Ha? At damanin nila ako kabote kan landok kan kuana. Kasanon? No saan nga umay itaday jay alakay, nanang? Umay day chay, taimbagak nga damanan ila ko kan kuana abote kan landok. Iso day tan sumungan. Uray kun ditoy. Kunak no aday lakom abuti kan landok, ading ampang. Pag meriendaan nak mo ilagayam. Amok nga min, amabisin ka. Nagpudot pa imot ti panawan. Nagkakasikat na amabilbilan. Awan ang yaman na. Agmay sa ngaminin iti biyag. Awanin sa bali amang tulong kanyak. Saan kami mo't anaparaburan iti anak, iti day di asawak. No sanak nga agatang iti buti kan landok. Ay, awanin ti igatang ko iti kanag. No kasta, agpadatagayam a single tatagapito. Kunak no si bibiyag pa iti asawam. Nabayagan abalo ak itinatay, tatagapito. Tilagan anak ko ni Karen, tikadkadwak dito'y balay. Kasta ading ampang. Ay, nagrigat yag may niya. Naliday, awan kasarsarita. Awan ka din nanggay itibiyag. Agpaiso day tatagapito. Nagrigat yag may sa kanawan kasarsarita na. Eso anabayagan ngagsapsapo lakiti agbalin akatakunay ko. Anya, agsapsapol ka kunam iti katakunay na maw. Wen, tatagapito. No kasta, agpadatang agsapsapol.
iti ababa asarita. Agsapsapo lang iti asawaag tanapig sa akpay mo't. Kabaalam ka di pa iti agputo. Ay, wan! Kabailakpay. Diyan na tawon ka tilakay. Ngam, ay, ubing tirik na. Ha? Ngam, arapa aplangan ang makaasawa akpay. Gaputawan mangayat kanyak. Ha? Sino tinangibaga nga awanan ti mangayat kan ka? Siyak. Kamaliday ta, apan ang ipapan mo. Adi kan makaasawa pa Anyat kahit mo asawain. Ako. Siya kun ati asawa. Anya, sigurado ka? Wan, sigurado ak. Siya pa yan na babae, tinangibagay tinaita. Ay, kababain. Ay, no kasta. Sana kung nagpalpalikaw pa'y. Siya kung timangibaga kayat kamot nga asawaan. Agapito. Ampang. Agapito. Ampang. Au. Inagkamot hindi, bebek ko. Ay. Agapito. Ay, ayatan ka. Napuno ti panagayat ko kan ka. Ampang. Kasta akmat kan ka. Agapito. Napudno ti ayat ko kan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Anya, awan man ang tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay mo't ang tikas tayo panagbiang. Po, no nagrawat kan to mga ming. Anya? Pudno ti bagbagak. Iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo. Gaputa nagrawat ka. Agasam ti labay mo. Uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaom. Kat pudno mo ti bagbagak. Sana ya. Anya nga ita. Awan man bagas tayon. Naimbag ko man no adda trabahom. Ay, Ngam awan mo. Di ka kadi madanagan bakit? At danto. Oho. Awan lang arod trabaho mon. Ngam nagrawat ka pa ilang amangan. Na. Tirumbang kan ka, no awan ko matitrabaho, kontrolam ko mamad tilabay mo. Anya? Ne, nakapulas ka may. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inakalaan titangdan ko ijay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaan, awan lang arudan bagas tayo, jak payla aggaraw mat. Nakaungot ka matan bakit? Oray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka pailag trabaho. Gusto ka din. Naimbag kumawat no amom akontrolan ti kalam, no kastoy nga awan trabaho, ngam saan man, ad-ad-damat arumawrawat ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra. Sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan datata istong, inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idi na minsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay na, pamirienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita, ngamin isulaang dayjay ti kwarta. Os! I know, and I can understand your situation in a way. Ato ititangdan mo, itiduang aldaw, Petra. Ay naagyaman akunay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko tata. Ngamawan ngaminon ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng maya. awan parekot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaanam lata titix ko rin ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan kanan tayo. Ay na, unahin bakit takanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapaap mo iti biyag. Di ka kadi mabaeng, si kansalang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul-uldag iti agmalong. Kita man dagiti asawa ti kaaruba. Inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam si ka, adda ka laang dito'y balay. Ay, di ka kadi madanagan bakit? Ang lalaki din aya. Mariknak, umadanin ti panagbak ng tayaw. Anya, ay no, Pedro, ay tungpal kansan. Ay pangasem, di mo mararamidan ti kasta. Ang mga nagbabawi ka. Anya, Ay na, no siya ti si ka. Panawa kong dadya a Pedro.
Ha? Ay, imbis nga iso ti trabaho para kada kayo nga giinang. Never. Tasi ka mo ti mang bibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla. Kaya't ko apanawan Gamanya. Di mo mapanawan? Gapo ta madanagan ka nga awanton ti mangipaay iti Hoy, tila sasawamot. no ti pagragsakam lang ti pampanunutem ay na manang Petra Diyos ko ano ba yan? Agpanunot ka. An-anwam nga ti lalaki no sa dutmet? Oh, di useless. Oh, Kayla anak ko. Apeng awan ni tatang mo. Napanan na? Dayjay man nakaturog iti sirok ti mangga, nanang. Wen nga agpaiso. Ay, unay meten ti amam. Talaga nga awanan ti aramidan na. Day talatan maturog nga agmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapol iti panggadan na. Wan nga rod. Ngamala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong. Ay! Unay mo day tanapan naturog mo! Ay, unay ka matay. Nakapakigtod kamay. Apay, di ka mabisen? Ay, unay pwesto niya. Wala, babisin ako. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tiyagtaginap ko. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wen, gold bar! Ay na, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Siganto mga min. Imbes sa maamwakon no sa dino abanda ti ayan na, riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no! Kasta? Wen, iso nga amok nga si Dagan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung tayo Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. Oh, Alang nga ron. Panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo no sa dino abanda ti ayan ti balito. hey. Sige. Ingka ka doon. Panawan na nga doon tayo turog ko. Anya ti ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang dan nga kuraus ijay ayandain siya. Ay nasaanan nana. Ngamin, jak kayaten ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana. Saan akon amakitang dan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar anakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar. Wala na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros iti mula nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapul laengen iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamahan da ti tagtagainap ni Pedrao. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukote niya? Day tangarod ka. Tangamala bayan tayaw. Anya ngay mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Ay na, naimbag ta imay ka, bakla. Wala apay kiti nasaan. Isupay atangdan ko ang igatang ko iti pagpapintas ko. Wen awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon niya nga tamot ati mapampanunot dagi diyang agasawa takaslada ag mauyong. Wen garod payman, tanong masabat ko laday dya Petra, baga akman. Ay tata, barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra, agpanunot ka man. Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo? Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagiti lalakay ken babbaket idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya? Kat uray pa no kasta agtrabaho koy lata Saan kaya basta mang namnama iti datag gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak maten amakitang dan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanen. Awan pa'y si daon mo. Kasta ya? Awan pa'y maigatang.
Ay, unay matan ti kastoy abiyag apaw. Ang kapayla umutang iti tersena ni Nana Basyang. Amumit anarigat dayjay nga agpautang. Kun may isa, at dapay listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unyag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang kapayla iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikan. Wala kay, ina nga rudan. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Eh, apay tata. Apay nga, asaan kamot ngom umay makitangtangdan ay bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainep nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti kunam kitde, umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumak nang kami. Ta diyo kayat ti maartapan. Anya, Mala, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kahit? Kat kalpasan amangan ka. Maturog ka, ha? Bareng agparangan ti gold bar iti tagtagainap mo. Ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Makanlawak ba kahit? Oh, apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan ba nga ron? 5 abulanan manipod na itagtagainap ko nga da gold bar iti arubayan tayo. Yung maging gaita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Hinana ba siyang agsingsingiran? Uray ni Tata Guryong, kun kastamit ten ni Nana kun siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklak takuman. Amangan kit dimet no al-altit day tatag-tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa ngay may ka dito'y balay may. Wala na. Umay ko la kumasaludsudan. No makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tata insyong. Agsubli ako ma. Yan niya. Nakababain man. Ngumanyangay nga rod. Yapay. Saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw? Nana? Kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau, nga awanan ti mula ni insyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo amakitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan nakko mga agmula. Ay kahit mapan ka iti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy ang kinalakay ka, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan ngagdigdigos na ita. Kundag iti sadot at at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tata. Kulak laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo umutay na makitang tangdan. Ngam saan magayam? Pasensya kay kuman, Tata. Ay, Manipod ita. Lipatan min da a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Kat sapay la kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nakaparadan ni George. Miling, bakit? Anyat orasan ay alakay. Ay kaya alas 6 na. Alas 7 nga agrubat tilugan. Saan ka de? Wain. Nasa papay. Agam na saysaya at no, mangi-reserve ka iti pagtugawam. Aywan nga agpaiso. Lunis ita, sigurado nga adumanin ti agpasentro. Nasken amang reserbaak iti pagtugawan mi kin ni Mari Susan. Alam ti basket mo
Ta isupay lati ipatong mo iti pagtugawam. Kitaam to mga rutisida nga ilutlutok, lakay. Mangireserbak laang iti pagtugawan me, ah? Wan ba kay? Nakapagpalingki ka ka din, Mari Miling? Wan, Mari Susan, nalpasan, si Kangay. Adupay ti saan ko anagatang, Mare, ngam inton sumaruno alawas tumanan Alas 2 ngamin nga agrubat ti lugan, Mare. Iso anas ka nga agsublitan iti paradaan. Wan matkit di, ah? Narigat no agpauray ta. Ang mga nuadon to ti sa uni Anita. Sapay nakaluganan tayo iti agsapa. Gusto ka, Mare. Amumat day jay atao. Urayan naklang nga rudbiit, tagumatangak iti meriendaan ta, sakbay nga agsublita ijay paradaan. Ay payapayan nak mo itan ti Miling. Ada ka diti bagam? Apay asaan tayo pa'y nga agrubwat, kat alas 2 matan, George, kaanakan. Wan nga rod. Sapay kasla agtudong. Awan pay ngamin ni Ma'am Anita, Anti Miling, Anti Susan. Anya, saan ka ding alas 2 ti rubat ti lugan? Saan na ka ding ammo? Nakapila pay laang kano iti grocery store, Anti. Kat no nasapa tayo mat anakadanon dito'y ili. Ala, bay amon, Mari Miling. Amumat day jay akalugaran tayo. Feeling entitled daunay, isuada tayo laangan ati ag-adjust para kankwana. Anya lakit din day tao aya. Relax lang, Anti. Paumay mo't siguro nda jay. Apa narabyan ka? Bakit? Nadadailan kayo? Saan mo't Agusto lakay? Adda lang amin ti feeling entitled ang nakaluganan mi. Asino ngay? Asino kumapay ngay? Ni Anita ah. Ay, anya laki din ay bakit? Ang mga noda makanggugan ka. Ma'am Anita, ko na ma. Masurunak lang amin kankwana. Imbes nga alas 2 ti rubat mi, nagbalinan nga alas 4. Ay, kaya talaga akasta bakit? Agiin nanos tayo, tapno awan tirere. Ay na, saan amabalinti kasta kanyak lakay? Idi na palabas abulan, siyak tinagpauray iti kaanakan ta. Amom no anya tinapasamak, nagado nga ibagbaga day jay nga Anita. Itataiso tinagpauray, okay laang. Kasta talaga. Maestra ngamin kun baknang dayjay a tao. Ay, awan bibiyang ko. Di oray pa iso ti principal, agpapada tayo laang Agusto. Naimbag abigat mo, Auntie Miling. Anya dar aramidon dito tersen na. Gumatangak man iti mantika. Mantika? Saan ka na nagpasentro kayo di kalman? Wen, nagpasentro kami, ngam nalipatak ti gumatang iti mantika. Ay, wan gayam. Damag ko anarabyan kay kano. Wen taadda pa importante ang nagpauray. Naimbag kumamat no 30 minutes laang. Saan mat, tadwa nga oras ang nagururay kami. Ay, una yan ti kasta. Asino nga dahil ta feeling entitled? Asino kumapay ngay? Ni Antim nga Anita ah. Anya? Ni Mari Susan ti sumungan. Sa dino nga ti papanan na. Naimbag nga aldaw mo, Mari Miling. Si kamagaya, Mari Susan, sa dino nga iti papanam. Mapanak man dumawat iti agas tita klinik, Mare. Ada kanukat ni doktora ita. Aya, Wen, isuti ko na nila kay ko. Saan ka dian ay baga ti asawam kan ka, Mare? awan mo't tinadakdakamat ni Agusto kanya. Amangan no nalipatan na laang, Mare. Ala, agpulis kan ta agkuyog ta amapan iti klinik. Urayan ka laangan dito'y paraangan nyo, Mare. At idugmat gayam ti pila, Mari Miling. Wan nga rod, Mare. Italaang manen nga imay ni doktor. Sapay nakapudpudot. Anya kalakit din. Aya, Mari Susan. Anusan ta ti aguray ah. Kitaem na sino ti subungad, Mari Miling. Ni Ma'am Anita mat, Mari Susan. Anya nga ta ti aramiden na dito'y klinik. Umay siguro agpa-check up Apay kumakatbak ng damat. Kabailan dati agpa-check up iti pribado nga ospital. Si kakit dimat, Mari Miling. Nasaya at matlaang no may agpa-check up dito'y klinik. Tapno di na ibagada tayo laang ti may ikan iti libre nga agas. Nay, apay ngay. Nagdiretso lang tamit ni Anita iti unag, Mari Susan. Saan mat abulsak tapno di na makita nga ti dugti pila. Talaga a feeling entitled day ta tao, Mare. Nagswertian ngayon day ta babae no saan nga agpila. Ay nano siya, awan ti bibiyang ko no maestra. Rumbang laptamot nga agpila. Saan amasapol nga special treatment akanayon, tagpapada tayo laang mat nga agkasapulan. Gusto ka, Mari Miling? Saan aga po tabak ng kan maestra dito'y lugar tayo? Kat, isuaka na yun ng ti first priority.
Saan mat a PWD? Datayo anak ko rapay ti kanayon nga agad just iti kastang aramid na. Ha? Saan anasaya at ti kasta mapaspasamak, mare? Siya kunti sumaruno, doktor. Ma'am, nakapila kayo kadi? Anya kalakit din aya, doktor. Pagpilaan na kadipay. Nasaysayat mo lang nusurutan niyo ti pila. Tatlawan ti riri, ma'am. Doktor, may sa kamestray ti dayto a lugar. Kat ado pa'y tinaskan nga ramida. Iso asyak pa'y lang ta si kaswag. Pasensya kayon. Agam sana mabalinti kasta akapanunutan niyo, ma'am. Kas na kuna, surutan tayo lata ti pila. Nang runa, kaya't saan mo't nga emergency. Iti kasta, maliklikan ti riri. Ay, oo na yan, doktor. Napili ka mo't anya. Pilpilyam ti pasyentem. O ha? Sana kasta, ma'am. Apay nga roda di na kayat a check-upan. Malala. Nagtugaw ka nga rudan. Sikan, ti asikaswak, ma'am. Kasta Ni Anita matantes asikaswan ni doktora, mare. In muna tayo ang nagpila, ngam isupay tiin muna ana asikaso. Anya lakit din aya, mare Susan. Di ka pa'y nairwam aya iti kastang aramid day ta tao. Impilit na siguro manen ti kayat na. Ay no! Talaga maibuson ti pasensyak para iti day ta babae, mare. Ay, saan lang asika, mare Susan? Uray kadagiti daduma akabaranggayan tayo. Adumot lang ti bagbagada kontra kenkwana. Nangalalaan namot nga tay ti puskol ti rupa na, mare. Ay na, imbakbakit ng samot ti kastang ugali na, mare. Pa-special treatment na kanayon. Uray no agpasentro tayo. Isumot lang tagpa-importante ti jeep. Di na pa'y kayak ti maipit no ko. Aguray day ta nga Anita. Kasaritak tuman no rumwar. Apay akasta ti panagkitam kanyak, Susan. Kaslada kayat mo asawa na. Talaga nga adati kaya't ko asawan, Ma'am Anita. Na, takusilapan nakpay. Oray si Kamiling. Amok akuskusilapan nakmat. Ni, naglaing kan ngay manang Anita. Agasam man, taim muna ka pa'y anaasikaso, ngamda kami nga imuna anagpila. Kasta talaga, Miling. Feeling entitled kamot anya. Saan mat? Panag ko nagkatkastoy lang at talaga numaysa ka a professional. Si kakanayon ti priority. Ay, awan ti bibiyang ko no may saka, maestra. Di oray pa'y sika ti principal. Rumbang agpila kalata, manang Anita. Saan aday taag pa-importante ka akanayon? Ay, piman kayo mat ngag kumare. Uray no aglugan ka iti jeep. Ti kayat mukot nalawa akanayon ti pagtugawam. Uray no agpapada mo ti baybayadan tayo. Kas ko nakita yan. Kasta talaga no professional ka. Kanayon asika ti first priority. Uy, apay kasta ti lang man ti Miling. Ay, maistresak at talaga iti dayjay nga antim. Sika, bakla. Ay, anya man ang tinaaramid na aya. Ammom ka di, nagpilpila kami itay ijay klinik. Uray no nakapudpudot, inan-anusan mi. Nga miso, nagdiretso iti ayan ti doktor. Saan mat abulsak? Tapno saan na makita nga adda pila? Ay na, kasama la ti reklamo dagiti kabaranggayan tayo, anti. Uray no umay gumatang iti tersena. Ti kayat na iso ti umuna nga asikaswak. Anya lakit din ti kasta pa nagpampanunot ni Antim. Ala, bayan yun. Kasaritak tuman, may papan iti day ta abanag. Wan man, numabalin, bagbagaam, ta talaga amapunwan kami iti kastangar aramidan na. Nasayat, matanalagin mo ti umay dito tersena, kanti Anita. Apay, adda ka di man ang issue, bakla. Well, nadamag ko, adi ka nagpila, idi napan ka nagpa-check up. Anya kalakit din aya kaanakan. Awan mat dakas na. Ay na, saan na nasaya ti kasjay nga aramid mo, anti. Uray di namin sana nagpaili kayo. Narabyan kayo, gapot na nagpapauray ka kano. Katangya ko ba ito? Ay, guraan da kayon adag iti kabaranggayan tayo. Gapot iti kastangar aramidan nyo. Ay, kuraan lang. Kasta talaga ti professional ama ko na. Kanayon a first priority. Ay na, kamali day ta akapanunutan nyo. Professional man mo no saan, agpapada tayo laeng. Ay nakaanakan nagadukat nga amumon. Baliwan nyo man, ti kastangar aramid nyo. Amangan no day ta ti pakaisagmakan nyo. Mabit lang.
Asino tinangidanon kadagita adamagkan ka, ha? Niyan ti Miling, niyan ti Susan. Kanado pati agreklamo. Kastagaya man. Hoy, Miling! Romwar ka man dita! Anya ti at aramidom iti paraangan ni Manang Anita. Mayak taumay ka komprontaran, Miling. Anya kalakit din aya Manang Anita. Mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Saan amasapol nga agiskandalo ka iti paraangan mi? Apaya komporme ti dandanon mo iti kanakaka. Saan akum kumpormi dayjay Manang? Imbagak laang mat ti pudno kankwana. Tapno amuna mat ati mapaspasamak. Ti ko namkit de, umapal ka kanyak. Ngamen, siyak akanayon ti first priority. Anya kumangay ti apalakan ka Manang. Day tadakas nga ugalim. Talaga kaya makalkalabanan naksi kamiling, ha? Anay ko, tibuok ko Manang Anita, ibatam. Anay ko, ibatam tibuok ko, Manang. Ibatam. Daytoy ti may bagay itikaskan ka. Anay ko, kastagaya ma, daytoy matiparakan ka. Anay ko! Apaya kinugtaran nakmatan, Miling. Itay pa yung ibagbagak ng batang tibok ko. Ngam di mo kaya't self-defense na ang tinaramid ko, Manang Anita. Anay ko! Ay, sabatan makatakdar. Gunggunam ha? Makaamu ka dita. Ala, agawid kakit din. Di mon orayan ang mapunwanakan ka. Sakpay lang ti umay mo apaan dito balay. No natangsit ka, natangtangsitak mat. Anay ko, nagsakit. Ti magpaki kanakan. Ay, no apay ngamin anapan kayo pay la iti ayan ni Auntie Miling. Daytan ti ibagbaka kada kayo. Mangsapul ka man kit di iti mangbasahe kanyak. Ni Auntie Susan tanalaing dayjay. Ni Susan na kumari ni Miling. Ay oray sana no dayjay pay lang. Ay, ada kayo daytan No diyo kayat, di da kayo ti mangmasahe iti nasakit a bakrang yo. Ay saan kanakan. Nagsapul ka iti sabali. Ay na, awan ti pagpilian nyo Ni Auntie Susan lang ti amamok analaing agmasahe dito ay. Pasensya kayon kadagiti na arabida. Kan naisawsawang ko kada kayo iti kumarem, Susan. Okay laang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kan, Anita. Ay wen, nakaabiris ako, Susan. Wen gayam, ada ti bisitam. Sino? Siyak Manang Anita. Pasensya ka matan no nakugtaran ka. Pasensya kan, no saan ka nga in respeto kas may sa professional. Awanan day chay, Miling. Basol kumitla, taimpungot ka ngamin. No saan ka kumanga impungot? Saan kumamot anapasamak ti kastoy kanyak? Kan may sa, maawatak no apay asaan nak nga irespeto. Ngamin da kasto galik. Asa na bali? Nagbalbaliw akon, Miling. Dumawat kan tumit lang iti pamakawan kadagiti kalugaran tayo. Kan agbalbaliw kan Manang. Tapno saan da ka aguraan. Juan, kasta talaga ti aramidak, Miling. Ala, huston ti drama. Agpaimbag kakit di. Nang runa ka ni mangrugin ti klase. Awan ton ti mangisuro kadagiti estudyante. Agpasentro kayo kadi, Susan, Miling. Wan, si Kangay Manang. Agpasentro agmatlaang. Ay kat agkukuyog tayo nga rudan Iso na lang, tawan batan ti paglukanan tayo. O di ano san tayon ti agtugaw iti tenga. Kapilitan tani George laang mati agbiyahe ita. Ay, sige. Ano san tayo nga ron ti agtugaw iti tenga? Tinapatag, makadanon tayo iti papanan tayo. Sigurado ka kadi, Anita? Wan, okay lang kanya. Hey, at niya laki dain. Saan lang at pagsayatan tayo, ti panunutan tayo, kakamsat. So di kat agraman, ti pagimbagan, ti pada tayo at tao. Saan narumbag, nausarin tayo, ti profesyon tayo. Tapno makaala tayo, iti makuna, nga special treatment. Mala, ditan papagayam, tinagtibusan, ti maisapay aparang, dito'y drama tayo,
Anya laki ding.